khudol tamjage soibilai rabasu mapigini.
ka pen rin ralai le marwan ka sem rungpu Suna me suna kaya Nabigay drum wina Una gypsy Tanwe si ka isaw mo Kopi kutlana May inzera Tingkasiso Liwaki manredloa Ipagkaya Koso Tanisila Intrampoy ng kasina Kaong ikong sa mo Intrampoy na sigaw Tuninsu Manibira Kibian Alezo Kong Rutolonia Sa likong kala Manredi nagkikialik ka ka Tanwe si Anang kalipat sa lumo Intrampoy na si Wanakian Tanwe si Gain sa umisika Kada suna hay ka Hay bukas ang siso Nabigay ka wala Wala sisika Tanwe si isa mo
Kristagi karanasu sa tupagame Nungshiba ang agpa Nungshiba Kristagi karanasu sa tupagame Nungshiba ang agpa Nungshiba Kristagi karanasu sa tupagame Sa tupagam loy ngam loye Kanana sungam loy ngam loye Sa tupagam loy ngam loye Kanana sungam loy ngam loye Kristagi nungshiba duregi Kristagi nungshiba duregi Sa tupagam loy ngam loye Paungin for singing the Word of God. Going with the flow of today's program. Zinkar kahui. Shalom. Kamantingan orang orang shalom tiang bersuara. Tundingan ni trong pui he shalom ke. Avenuga shalom. Temen Pauri, Tenin Kadama Damyam, Wiruk Tukna, KRBC, Trainer Conference, Haimatuk Pekmi, Kaya ko KRBC stop hey, Hansu Assembly President stop hey, ako hong nuna pa,
nunga rether nan khenga Krista marit nam ke kansukan an sung kansukan ben on salam kan hai pek sui KRBCM Triennial Conference to 60 drawn thai in pori hen ke ni kansukan be rupen darna kan nai pek sui Hosar sikanum kan dar pek sui Berum analak enom darna ni nei sikti kataksan kawaya tuning ya ningen putung kimning tuning pathenin hai sing myam evo khompui ai ni hai draw de tin zo khompui hi agabang thai siga ni hong ta hi pathenin darna zar ke busiga pathen man pa rin asung sona ai ni evo trainer conference siga program committee hai inom kayoman hai man don sudanga tuning pa kasan thai siga pa na hai pik jaran sunga kan ba na ka phong ni sedan ni hongdan aga se sa pa da ni en pa khan ka khang yo me in sang yo me evi siga kan pa pui si nam ka ke sui kan su a ko no nga return ni la sat hai ni lo hai na rekip him ko me sang pa de sangat aga se ring ko nei man don sangan chu ka khang he ro mi ti pa he ke ri nom kana kan pa pui si miruk zun mani sakara khan ken sa asian ating khan kai pik num si chu sound ka pa na suyin num set if you don't mind control ni to kha azin ni man dai thima laga sak kai kare khan ni the sangan sin pa kom that si sound ni rengaya and sak ka thai ma yomi khavu ka po sangan chu ke nom sak ayasi Kara sanan thai mak si sound ruk nan da thai si nan thai ma su si mo sound hai sak rong Kama hi sai san kai pik nom sui game naga sak game nom hen lan na sakar khan sound hai ma su nan ten nan kut hi nan ta za bi ke nom hin ting so rangai ya ro yo hem nan ta mar sik di pa hi nan ne nga ka heri nom ke tuninga subject trong pui na ma ka ke he na taimen tu pek mi khusum unity in peace yaning khan unity in Christ any team khan anei pek sik yom ne nari thai sik yati katak san amen ke ya trong en theng khat ka tai num kwa ko su efficient manli in khat in manli ka tunga efficient manli in khadin manli ko tunga keep the unity of the spirit achong pui I therefore the prisoner of the Lord beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called with all lowliness and meekness with long suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling. The Bible ni trong ni pa na sunga pathenin amam chat wanga pik mi sang resong tening the rate akarat sung nung kan pa kan pathen an lung set ng naman damo